Iyi ni inkuru yashimishije abanyarwanda bose. Biragoye gupima ingano y'ibitekerezo biri mu banyarwanda bibaza ku kuntu bagiye guhabwa telefone zigezweho zigendanwa ku mafaranga utasanga ahandi. Particular video because in the country of Rwanda, and shout out to President Paul Kagame, he is announcing and they are releasing the first smartphone that's made on the continent of Africa. All parts is made on the continent. Muri rusange kandi dusanzwe tumenyereye neza yuko nyamara telefone za Airtel Imagine ari zimwe muri telefone za mbere zihendutse mu Rwanda. Kuri ubu siko bimeze kuko tugiye guhabwa telefone nziza zigendanwa zikoresha internet ya 4G ziri ku mafaranga makeya 58,000. Umuntu wese wumvise ibi bintu cyangwa se aya makuru meza, icyambere kimuza mu mutwe ni ukwibaza igihe izi telefone zizazira. Ese zizaza ryari? Around 1,000 individual components are involved as we've been taken through the whole process. Inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com cyanditse kivuga ko u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bigiye kugezwamo telefone zigezweho zigura $40 cyangwa se $58,000. Around 1,000 individual components Aya makuru avuga ko ibigo bitandukanye by'itumanaho muri Afurika bigiye kumurika ku mugaragaro telefone zigezweho zigura $40 cyangwa se $58,000 mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo n'u Rwanda mu kuziba icyoho cy'abadafite telefone zigezweho. Ibi kandi bivugwa ko ibigo bitandukanye biri gukorana na za guverinoma z'ibyo bihugu mu kugabanya imisoro kuri telefone kugira ngo buri muturage wese azaba afite ubushobozi bwo kuyigurira. Iyi ni gahunda yatangijwe n'umuryango udaharanira inyungu wa Global System for Mobile Communication Association n'ibigo by'itumanaho bikorera muri Afurika. Ibigo kandi by'itumanaho bikorera muri Afurika biri gutegura uko byagabanya ibiciro kuri telefone zigezweho, igiciro kikagera ku mafaranga $58,000 muri gahunda yo guteza imbere umugabane wa Afurika mu gutunga telefone zigezweho. Iyi gahunda kandi yatangijwe mu nama mpuzamahanga yiga ku ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa n'ibijyanye naryo Mobile World Congress yabereye mu mujyi wa Barcelona muri Espagne. Ibigo by'itumanaho birimo Airtel, Excel Telecom, Ethio Telecom, Orange, Vodacom Group, MTN Group bitanga serivisi nibura ku bantu barenga 800,000 by'abanyafrika bizagira uruhare muri iyo gahunda. Umuyobozi uhagarariye Afurika muri GSMA Angela Wamora yatangaje ko imwe mu mbogamizi ikomeye Afurika ihura nayo ari ukugera kuri telefone zigezweho. Ati imwe mu mbogamizi Afurika ihura nayo ni ukubona ibikoresho. Ibi bigaragaza ubushake bw'abaturage bacu bashaka gukoresha internet kubera ko badashobora kubona ibyo bifuza mu ndimi zabo. Kuri twe imbogamizi ishingiye ku kugabanya icyuho binyuze mu kuzamura telefone zigezweho ariko zihendutse zifite umwihariko wa zakira internet ya 4G. Imibare igaragaza ko nibura 85% by'abanyafrika batuye ahantu hagerwa na internet nubwo bake muri bo aribo bayikoresha. Hagaragajwe ko icyo cyuho giterwa hanini n'ikiguzi cya telefone zigezweho kiri hejuru bigatuma ingo nyinshi zigorwa no kuzigura. Muri iyi gahunda ibihugu 6 birimo n'u Rwanda nibyo bigiye gukorerwamo igeragezwa, ari byo Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Tanzania na Uganda. Ibiganiro by'ibanze n'ibigo bishobora kugeza telefone muri ibyo bihugu byerekanye ko nibura amake ashoboka telefone yagura ari $40 cyangwa se $58,100 by'amafaranga y'u Rwanda. Wamara kandi yerekanye ko hari n'ibindi bihugu bya Afurika byerekanye ubushake bwo kwinjira muri iyo gahunda ubwo bari mu imurikabikorwa i Barcelona. Yatangaje kandi ko hamaze gutangwa komande bikaba byitezwe ko zizagera mu bihugu bigiye gukorerwamo vuba. Ikindi yerekanye ni uko telefone zigiye kujya muri ibyo bihugu zose zigomba kuba ari zimwe zinafite ubushobozi bumwe. Yagaragaje kandi ko abanyafrika benshi batunze telefone zigezweho ziganjemo izakorewe mu Bushinwa kuko ari busanga bakora telefone zihendutse zijyanye n'ubushobozi. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe na GSMA bwerekanye ko mu mwaka wa 2024 umunyafrika umwe muri 4 yari afite telefone igezweho. Mu Rwanda gahunda nk'iyi yakozwe n'ibigo by'itumanaho birimo Airtel yashyize ku isoko telefone yaguraga $20,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi ifite ubushobozi bwo kwakira internet ya 4G, ndetse na MTN Rwanda nayo yabikozeho. Muri make dusoza, murumva ko u Rwanda ruri mu bihugu 6 bya Afurika bigiye kugerwamo n'iyo systeme cyangwa se gahunda yo guhabwa telefone zigezweho ku mafaranga make cyane. Bibutsa ko umuntu ugeze kuri channel bwa mbere agakunda ikiganiro tubagezaho yakanda subscribe agakanda inzogera
kwandikira kugira ngo ikiganiro dushizeho bwa mbere kitajya kimucika kikamugeraho mu ba mbere, ugakanda like kuri video yacu kugira ngo dufashe video yacu igere ku bantu benshi, ubundi duteye inkunga. Ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi bijyanye na video turi gukora cyangwa se ikindi kintu cyose ushaka kutubaza, wajya muri comment ukatwandikira. Kugusubiza byo ni nko guhumbya. Nanone ufite inshuti yawe ushaka gusangiza aya makuru ukaba udafite umwanya uhagije wo kuhamagara ngo umubwire ibyo wabonye cyangwa se ibyo wumvishe bitewe n'amakuru masha wabonye, wamusharinga link ya video yacu nawe akajya kwirebera amakuru.